Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 11 bersikulo 25. Numanag parabor ka, rumangay ka. Tulungam ti pada matao, katulungan nakamat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biang. Minda, Apay, ma'am. umay ka man ditoy. Aday bagak. Uwan, ma'am. No daw may mangbirok kanyak diti balay. Ibagam nga awanak. Ay, uwan, ma'am. Uray asino, ha? Ay, no agdamagdangay, no sa dino tinapanan niyo. Basta ibagam nga awanak. Awanan dado pa'y asaludsod. Ada ka di papanan niyo, ma'am. Dituyak laang balay. Diyak kayat ti sumango iti asino man abisita. Kayat ko taginan na. Ne, ada tao ijerwar, ma'am. Ala, yung kakitaan. Basta ibagam nga awanak. Uwan, ma'am. Naimbag nga aldaw yo, ma'am. Kastamat kan ka, nana. Asino ka di ti masapol yo? Ni Presi, kayat ko kumakasarita tigayom ko. Ay, lading itak, ma'am. Awan ni Ma'am Presi. Anya? Ada na panan na. Kasta ka di. Anya nga oras nga agsubli. Eh, di namat imbaga, ma'am. Mabalin nga ibagayong imayak. Amamunak. Siyak ni Judith. Agayom kami. Kasta ka di. O sige, nana, mapanakon. Api nga dapay laang dito iti kotse na. Ha? Ay, basta rimwar mo't, ma'am. Kasta ka di. O sige, mapanakon, nana. Minda, asino di sangayli? Gayam ka no ni Ma'am Presi, sir. Oh, apa di mo penastrag? Kadadamat ni Presi iti silid na. Binilin nakmat nga men, nga ibagak ka no nga awan, no ada umay dito ibalay. Anya? Ay, sir, adan sa ngamin ilumlumangan ni ma'am. Ne, asino ko ma? Ay, diyak mo sir. Ngam kanayon namot ngamin nga ibilin kanyak. Ano adamang birok kan kwa na, ibagak nga awan. Nalay nga talagang agluto ni Mindaan niya, Daddy. Nakasursur ni Minda dito'y balay. Imbagak pa'y kitdikan kwa na, Ano ang datisan na nga mo, i-search na laang ija YouTube. Presi. Oh, apay, Daddy? Ada ka di limlim mangam? Asino ko matilam mangak? Ada ka lumati imayagay mo dito'y balay. Imbilin mo ka numat ka ni Minda nga ibaga na nga awan ka no dati umay. Daddy. Kaya't ko maamuan no dahil limlim mangam. Awan, Daddy. Kayat ko latagi na no kastoy a day off ko. Isadyak pala kayat ti sumango iti ura asino. Man ano kumangay no kinasarita mi ti ura pagpit. Amok met lang amin no anya ti kasapulan da kanyak. Anya kumaday ta? Ay, agpatulong damanan Awan lat amudang asit gano sana siyak. Presi. No anya man tinaragpat ko ita baligi iti biyag ko. Daytoy kat gapo iti ado a sakripisyo. Nagadalak ka na laing. Ado tirigat ko idi. Ita tanagbaligi ak. Umasidag da kanyak. Numabalin la ko mga aglamangak. Tapno sanda kun amabirukan pa'y. Sa anak mo't ngamin a politiko. Tapno siyak ti asit ganda pagpatulungan.
Manang Minda, nagbayag kan. Umayan, ma'am. Je basket mo ngay. Nailistam ka di amin na nagatanga mi je palengke. Uwad, ma'am. Ala, urayan kan. Mapanak mo ti je opisina. Uwad, ma'am. Igagluganan, tagpakadakpay ka ni daddy. Nag-traffic at talaga dito'y palengke. Iso adyak kaya ti umay dito'y kat, ta nagkaro ti traffic. Mabalinak siguro bumaba dito yan, ma'am. Ala, darasam, bumaba ka nga rodan. Uwad, ma'am. Boss, kasyanda ko ma. Ma'am, ada lalaki nagpalpalimos. Manang presi. Ha? Agam amo kayo, ma'am. Ala, darasam ti bumaba. Tairikap mo adagos ti daw ti kotse. Uwan, ma'am. Amamum ka din ni madam ko? Manang ko day jay. Ha? Agmauyong ka din? Pud na ti bagbagak nga na. Kabsat ko ni presi. Ay, tinasayat. Aglisi kay di pagnaak. Tama pa na kung makitsinda. Ay na, naldawa na kun sir. Kasano, nagadumot ngamin ti tao iji tsindaan. Mabisin kayo ka din. Saan pa'y? Tanagmerienda kita. Ilutuan kayon sir. Anya ka di ti kayatyo. Tinasayat. Noon niya ti ibilin ni Presi alutuan. Isulangan. Diyay saan na kolesterol. Ay, uwan sir. Ay, uwan gayam sir. At daman laang madamag ko. Anya dahil Adang amin lalaki anang harang iti kutsi ni Ma'am Presi iji palengke. Am muna mo ni Ma'am Presi. Manang ko nanapay ken kuana. Anya? Nakutong alalaki ken natayag. Kasla agad adik mo, sir. Nukasta. Nakarwaran ni Brian? Brian? Am-amuyo day jay alalaki, sir? Daddy, ape adi ka pinaturog. Pampanunutak ngamin no nakarwaran iji rehabilitation center ni Brian. Ha? Natakamat kanyak ni Minda. Nga da kano ti lalaki anang harang kada kayo iji tsintahan. Daddy. Nakarwar nga ta ni Brian manipod iji rehab. Kwa? Naikarim kanyak iti agastusan ti pan nakairehab ni Brian. Ngam, di mo nadakdakamat kanyak no nakarwaran. Anya ti pudno, Presi. Jakam mo, Daddy. Noon yan tinapasamag kan kwa na ijay. Anya? Dakkel ti magastos iti pan nakapaagas na. Amang ano pinarwardan at talaga. Ti pakasdaawak. Nakitam ti kapsat mo. Ngam pinaypayamlaan. Anya aklasya konsensya dadakan ka, Presi. Di mo man la tinulungan ti kapsat mo nga da sakit na. Basol na matlaang No ape napasamak ti kasjekan kwa na, Daddy. Nagaramat iti droga. Ngam siyak, ingkar karigatak pinag-eskwela. Ngam kasanon di kapsat mo. Baybay antayo kadilatan. Pasensya kayon. Ngam jakon kayat agastusan. Adda ka din ni Presi. Nay, awan pa'y mo't, ma'am. Saan pa'y asim mangpat? Kasta ka di. O sige nana, agsubli akto manan. Ay, uwan, ma'am. Sika ka di ti gayam na. Uwan tata. Tinasayaat, umunik ka. Ay, agyamanak tata. Ala, umay ka dito. Agtugaw ka. Agyamanak tata. Da kayo ka di ti daddy ni Presi? Wen, balasan ko. Naka-wheelchair kayo gaya man. Nataki ak nga miniti. Jakun malagip, no nyata wunda iti. Uwan. Amok day tata.
Da kami kinipresi tinangitaray kada kayo idi ospital. Kasta ka di. Saan da kon amalagip? Ngamin, bimakita kon. Sipod idi high school kami, aggayom kami kinipresi. Malagip yu kadipay, idi kanayon kami ijay daan abalayo. Siya kung malagip tayo tabalasang. Nalabit nga epekto ti pan nakatake, iso nga doon dagiti ba nagadyak malagip. Idi nagsakit ni Presi. Siyak tinag-donate iti dara a kasapulan na. Oh, malagip yon? Wan balasang ko. Malagip ko. Idi nagsakit mat ni mami na. Siyak tinang bambantay kan kwa na iti ospital. Ang daksang gasat, tadi na nalasat ang tisakit na a cancer. Ano ti masapol mo ka ni Presi? Kuwa tata. Agpatulong ako makan kwa na. Agpatulong ako agi-sponsor iti anak ko. Ang jakmat madandanon. Kanayon kanumat nga awan. Ala, bayam taga sarita kinton sa mangpat. Busy akanayon day agayem ko. Manager mo't ngamin itan. May ang balasang ko. Ta ibagakan kuha na noon niya ti kagaraw. Agyaman tata. Sa anak ko mga umawat iti bisita dito pisinak. Taado ti kasarsarita ka profesional at tao. Kasarita ka lakuma, kanakan. Ala, ibagayon no niya ti gagarayo. Di yun patid dugan pa iti saritaan, tani ado pa iti aramidak. Nadamag ko ngamin, anagatang mo gaya man, jay daga na kay patakdiran ti balay may. Wan. Kan uray jay taltalunan nyo adaga, nagatang kon, uncle. Iso nga ibagayo ka dagiti anak yo, tapumanaw dan ijay. Talaga nga wanti imposible. Noad da kwartam. Numalagip yu tinapalabas, uncle, idiubing kami pa'y, pinapanaw da kami ijay. Nga uray nagpakpakaasi kami kada kayo. Ita, urag pa rin tumang kayo iti sangwanak. Di kay pulos denggan. Ang malakaya ko, kanakan. Saan arason day ta? Tapno saan kayo apumanaw, uncle? Pakawanan na kumamutan na. Ala, pumanaw kayon, uncle. Sakbay ang mga yabak iti security guard amang papanaw kada kayo. Good morning, Daddy. Nasapa kayo nagring Kaputa kayat ka mga sarita. Amo ka marabihan kan tumanin na sumangpet. At na napatang nga bagakan ka. Mabitla ang Daddy ha. Manang Minda, itimplahan nakman iti kape. Uwan, ma'am. Presi, imay dito'y ti kayo mo. Ni Judith. Talaga dagulit day jay Daddy. Isojak kayat asangwan. Agpatpatulong kan ka. Tinulungak idin. Huston, adyan na minsan apa ng tulong ko kankwana. Presi, laglagi pa mo na silpuan ti biyag mo kapukan kwa na. Nagidunari ti dara, idi nagkasapulan ka. Ita, tayo talabas si tapanag akit-kit daw na, ipaida mo pa eh. Daddy. Amo man ako, saan ka nga mina naman nakimisa ita, akas idi. Nalipatan mo ti Diyos, anak ko. Laglagi pong kuma, nga amin nga dakin ka. Gapuday tayo ti tulong ti Diyos. Iso asapay lakuma, tasaan mo aliplipatan tinamarswa. Tsaka mo nagatanggaya man ni Presi ti daga na kay saadan ti balayo. Ado nga minan ti kwarta ti kaanakak. Amo matasipot pa iti. Talaga nang ato ti harapap na. Amangan numabali na makipagpakaasikan ka. Tapno di na kami papanawan ti anak mo.
Papapanawon na kayo? Isutin ako na kanyak. Ape anas ka napapanawon na kayo. Mabalin matapos gan na kayo laangan kas caretaker. Numabalin ko, maa. Mala, bayam takasaritak ni Presi may papaniti day tapanan. Agyam anak, manong. Daddy, kaya't kung tagbalbaliw, tulungan dak ko, ma. Brian, anak ko. Nabayaga ko na nakaruwar iti rehab. Tulungan dak ko mga agbalbaliw. When anak ko. Kaya't ko amay pada ka ni Manang Presi. Anag baligi iti biyag. Iswa tulungan dak ko, ma. May dito ibalay ni uncle mo, ma'am. Kat ado tinagsaritaan da ka ni daddy. Ado? Anya ko madayta nagsaritaan da. Jak nangagangam. Ado ko na, tanabayag da nagsarita. Kasta ka di? Kan amo, ma'am. May pa dito ibalay jay lalaki ang nakita ta idi jay palingke. Jak ko makayat apastra kan. Ngam imbagamot ni Sir apastra ka kano. Ni Brian? Wen. Ay kan agsublin to kano tay kumarim nga agkarasubli dito, ma'am. Hay, maakpayan amang lukluk at itiri daw para kan kuana. Ay, si kamot gayam, ma'am. Adda ka din ni Presi. Ay, adamanon na panan na, ma'am. Di namat imbaga kanyak noon niya nga oras asumangpot. Kasta ka di? Manang Ninda, pastrakam. Ay, adamot gayam ni Ma'am Presi. Ay, umunag ka kano, ma'am. Ay, agyaman nana. Awan ti trabaho kita. Ala, agtugaw ka. Pasensya kan adda akmanan. Manang Minda, mangisagana ka man iti merienda mi kan ni kumarik. Ay, uwan, ma'am. Ay na, kung naklakit din no saan ka manin ang makasarita. Ay, pasensya kan iti napalabas, Mare. Okay lang, Mare. Amok met abisi kan. Kahit kumusta nga dyan anak mo? Kumusta ti pa nag-eskwela na? Ay na, agyaman nakta inisponsoram. Nakastrukan itaasem. Nasayahat nga rod no kasta. Imbagkan ka, tasaan lap ta asumarsar deng asumangsang pati swertem. Wen nga rod. Ay na, kasta talaga dagiti man nagtulong a tao, Mare. Adda katukad na abendisyon nga itad ni Apo Diyos. Numaminsan, ditay kayat ti mangted, gaputa ditay kayat ti maibusan. Ngamno adda kada tayo ti Dios, adumat a bendisyon ti maawat tayo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsakot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay parang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.